laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera. amma ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala duwanden nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓaawo ɗum haray men salmini on nokku kala ko wonɗon e nokku kala no fewndorɗon onon e ɓeengureeji mooɗon. No andirɗon noon no woowiri noon e jumaaje ɗen fof haray e o saayiɗoɗen haray ɗen fotta ko radio meɗen laawol kisal fotta e karamakooɓe meɗen tedduɓe ko faaminaen e yoga e fii diina meɗen kan e ko annduɗen e ko en annda ɓe anndintina en wona Allah subhanahu wa taala yewtir noon ko deftere makko o wi fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin. o wi anndintin belajo ko anndintinta kon nafa e gonɗinɓe ɓen. haray hannde kadi hiɗe wondi e karamakooɓe meɗen tedduɓe ɓe tawata en fof ɗen anndi hakkundeji meɗen e maɓɓe gaaɗen haray buuyi hay sen iyaariɓe kono haray buuyi e men nani inde maɓɓe. haray ɗum noon ko woni ko oustad Mouhammad Saliou. haray ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah walan ɗo reenuɓe o reenida ɓe karamakooɓe meɗen ɓen fof. haray inchallahu adi en fuɗɗade jonde nden haray no andirɗon noon haray hiɗen mari suno molanaɗo e sokola molanaɗo ko leydi meɗen, sabu wareede o karamakoojo meɗen tedduɗo e koɗo meɗen arɗo wallitagol en e seeno ko leydi meɗen e tampere heege ɗonka e sonsoli e sonja e noneji ɗin fof tawa ko leydi men ɗo ɗen woni ko ɓe warete. kono ɗon anndi Allah subhanahu wa taala no wii kala yaltuɗo fii makko o wii mo yalti ko suudu muɗum o hawri e mayde haray fakad waka ajruhu alallah. hara o heɓi joddi makko ɗin ko Allah subhanahu wa taala yo Allah walan ɗo waɗɓe yimɓe yanɓe shahid o yoɓa ɓe joddi ko yoɓuno ko yimɓe yohunoɓe hare ɗen badre. inchallahu haray ɗen toro Allah haray Allah walan ɗo reenu karamakooɓe meɗen ɓen fof. e musidɓe julɓe tedduɓe ko waaweten yettoragol ɗum ɗo ko ɓeydugol wakkilagol e janngugol e jannugol e uddutugol e duɗe ɓuri ɓe marɗen ɗen ko leydi meɗen e dankagol karamakooɓe meɗen ɓen, okkorgol ɓe ko ɓe waɗɗo, okkorgol ɓe ko ɓe nafo, ɓe wakkilo, ɓe daro, ɓe datto, ɓe noddana Allah subhanahu wa taala ɓuri ko ɓe wakkili ko yo Allah hulan ɗon okkoren cembe e doole e ko waɗiren ɗum ɗon. inchallahu haray nde waɗa micro e sokeji oustad en haray nde wiyan oustad ko saɗi moɗon ko tooli inchallahu e nder o jemma ɗo kadi. alhamdulillah rabbil haray an jarama haray en ko noon woni haare ɗen jeeji gonɗon suno mo tawata no yoni kala jomiraɗo hakkille nder afrique fof anna on fof tentini afrique sabu ɓeɗo karamakooɓe men ƴettitaɓe ka meɗen ɗo tawi ko cineende wonta sabu ɗum o andade nafoore maɓɓe men ka orde jontori ka Allah subhanahu wa taala yo Allah jaɓamɓe kala ko ɓe moƴƴini kon fof kala ko ɓe farɗi kon Allah subhanahu wa taala accamɓe yo Allah londinan yimɓe ko ɓuri ɓe moƴƴude ko ɓuri ɓeɓe nafude pour kala wardeji ɗon haray ɓe jarama wettana moƴƴa. ara inchallah eɗen arde e mawɗum e mum si Allah subhanahu wa taala jaɓi. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi ustad. Naam, minni ɗo yo ustad en fuɗɗo bayana on ɗon haray ɗo men tori du'a ɗon taho haray min wondi nene gotojo meɗen momin woni janngudude momin wondi ka laawol kisal ɗo e haray hannde ndaamu ngun no ari ƴetti ɓiɓɓe makko ɓen fof hay boobo on kadi ɓe arani donc haray ɗo men tori du'a ɗon karama ko en e yimɓe ɓen fof jentiɓe ɓe radio on fof inchallah haray ko ɗum ɗon mi faalano annde nde sabu nano maapini men moƴƴa haray nene gotojo ɓe soñji kanko e mudi makko ɗo ɓe ari ɓe ƴetti ɓiɓɓe ɓen fof ɓe arani joni boobo on kadi ɓe wippiti ɓe naɓi fof muɗum subhanallah ɗen anndi noon haray enen koye julɓe so tawi hefere ɓen ara ƴetti ɓiɓɓe ma fof nde wotere haray sohla on no ɗuuɗi pandi haray ɗomin tori du'a inchallahu haray en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah walan ɗo jonnutuɓe e geɗal ɓe maɓɓe ɓen e hoore ɓe juuɗe ɓe heferɓe e musidɓe haray ɗo e wattude micro on e sooke oustad en ɓe du'ano en haray e ko ɗum ɗo tigi wonɗen andintinde jemma e ñalorma yi en wakkilo daroɗen dattoɗen fiino hewtiroyen ko meɗen e nde tawata e ɓeeɗo yahudu e nasara Allah subhanahu wa taala on yewti en keen o wi walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
weletaake yahuude e nasaraaɓe weltotaako ɓe welto haa iwa e ko wonɗaa kon jokka e ko ɓe woni kon si ɓe waawaade ɗum ɗon fof haray ko paykoy koye ɓe waawata hettugol e nooneeji ɗin goo fiindaargol si ɓe waawa e jettude ɓen torki Allah subahanahu wa taala yo Allah waran ɗon dandu en bone ɓeeɗo e boneeji kodi kon e ɗe leyɗeele yo Allah jonnutuɓe ɓe geɗal ɓe maɓɓe e hoore ɓuttu e hoore neweende en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah waran ɗon reenu en reenude en e ɓe ngureeji meɗen ɗin haray ɗe watta micro ni oustaz juuɗe oustaz Mamadou Saliou ɓe waɗana en du'a inchallah haray julɓe ɓen fof no tora du'a assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum salam wa rahmatullah. Haray nani mi nani haray ko makuɗon kon ɗo haray ko nawwolni haray min hendinake information ka moƴƴodere yimɓe goonga e ka fiɗal bimana ka laawol fital jogiiɗo ɓen hay min fi jirnake to abdal har ɓe hollino amen torike Allah e waɓɓe mumen picciinde Allah jaɓata ko alankara komin juuli alankara min torno Allah subahanahu wa taala yo Allah subahanahu wa taala newno o newina no ɓe heɓtira fayde maɓɓe ɗen o danda en jarde boreede sifa muɗum haray en torki Allah subahanahu wa taala Allah artuɗo en ɓiɓɓe Allah subahanahu wa taala hokkorɓe en ɗum hari en ala ko woodi ɗum en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah artuɓe kadi hara koɓe hisuɓe diina koɓe hisuɓe balɗe koɓe hisuɓe aqida maɓɓe on torki Allah subahanahu wa taala yo Allah jonnituɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen o waɗana ɓe tuno e ɓiɓɓeende ko ɓen kon e muɗum montir ɗum barkaaɗi darjaaji en torki Allah subahanahu yo Allah newi allahumma la sahara illa ma ja'altahu sahara wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahara en torki Allah subahanahu wa taala newi fi muɗum hara inchallah en ɓeyday du'aaji ɗin haray kala e men no tora du'agol kala ko woniri wi'aaka wonde ko karande yo ɗon ɗum Allah nanay kala ka wona en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah subahanahu wa taala newi no ɓe heɓɓirata e maɓɓe ɗen o danda en masibo ɓe to heeferaaɓe o danda en masibo maɓɓe hokka en kala ko woni gon e maɓɓe moƴƴere o danda en bonini maɓɓe ɗen so inchallah hara en artude e mawdu en torki Allah subahanahu wa taala tawata golleji majji. Naam musidɓe julɓe tedduɓe wono yewtirɗen noon wonde hannde yewtere men nden ko yiiloto e mum ko fii ko yowndiri e ko wiyetee kon hersa jikkinorgol jikku hersa sabu si en ndaari alhaali yimɓe ɓen hannde en taway ko wiyetee kon hersa no manki e maɓɓe hawnaaji tawa woɓɓe e maɓɓe ɓe anndaa woni valeur kaaɗo hersa yo en anndu wonde hannde kala joomiraaɗo ɓernde hisunde kala marɗo ɓernde hisunde haray hannde himo suni inna al ayna tadmaw gite ɗen hino wulla gomɓi wa inna al qalba la yahzan ala qillati al haya'i bayna al ibadi fi anha'i al bilad ɓernde hino suno sabu fanɗugol hersa hakkunde jiyaaɓe ɓen e baŋnge leydi ndi ɗulle wa alamu anna al haya'a khuluqun rafi'un يمنع الإنسان عن اتصاف بالأخلاق السيئة والأقوال والأفعال القبيحة. الحياء هو أساس مكارم الأخلاق ومنبع كل فضيلة لأنه يترتب عليه القول الطيب والفعل الحسن. كوميتيكم هرسكم جيكتوودو haɗo wo neɗɗo on sifitorgol jikkuuji kaanuɗi e konnguɗi e kuuɗe kaanuɗe hersa ko ɗum woni sibaasi man ko ɗum woni daƴƴere jikkuuji tejjuɗi ɗin ko ɓulirde kala ɓural ko e hersa iwata sabu no defo no iwa e nder ko wiyetee kon hersa konngol laaɓungol e golle labaade الحياء دليل الدين الصحيح هرسك دليل دين سلك
wasimatu salahi shamil ko maande ko adare moƴƴigol ko mofti e baŋnge ɗen fof wa unwanul falahil kamil ko ɗum woni adresse malore neɗɗo on yo Allah subhanahu wa ta'ala malinge musidɓe julɓe tedduɓe hande ko fii hersa ngikku immorde e ngikkuji annabaɓe feƴƴuɓe ɓen fof mi faala yettugol fiimum nder wo ko Allah subhanahu wa ta'ala andinti musidɓe julɓe tedduɓe anden ko wiyete kon hersata o sabu karama ko ɓen hollay alhukmu ala shay'i juzu an tasawwurihi ñaawgol e hoore hunde ko jeɓal e andugol hunden taw ko honno wiyete hersa si en haali ko wiyete kon hersa ko jikku alhaya'u shar'an khuluqun ko jikku ko wiyete jikku ko mbaadi wonkum e neɗɗo jaɓay kum yilɗeede kum ekkitee kum wowda ko wiyete jikku jikku ko piiwu wonkum e neɗɗo tagude ɗum kum Allah waɗe neɗɗo wowtay kum si kum eltiraama ko moƴƴi kum wowta ɗum si kum eltiraama ko boni kum wowta ɗum jooni noon ko wiyetee kon noon hersa ko jikku khuluqun yakuffu al-abda an irtikabi al-kaba'i war-radila wa yahussuhu ala fi'li al-jamil wa yamna'uhu min at-taqsir fi haqqi sahibi al-haqq wa huwa min a'la mawahibi Allah lil-'abdi ko wiyete kon hersa musidɓe julɓe tedduɓe ko jikku haɗowo neɗɗo on fajjitagol piiji kaanuɗi e jaafireeji rerɗina neɗɗo on e hoore huugol ko labaa haɗa neɗɗo on e raɓɓinɗinagol e haqqe jooma haqqe on ko wiyete kon hersa ko dokkal immorde e dokke Allah subhanahu wa ta'ala de okkata jiyaaɗo makko on mo o faala zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ɗum ɗo ko ɓural Allah mo hokka ɗum on mo faala wallahu dul fadlil azim Allah ko joomiraaɗo ɓural mawnugal yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en jikku hersa yo Allah waɗu en hersooɓe musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen fodde andugol ɓural ma wiyen awa ɓure nguuɗo jikku immorde jikku annabaaɓe feƴƴiɓe moƴƴuɓe eteɗen anden ɓure ko nguuɗo jikku mari fadailul haya'i ɓure hersa wonugol neɗɗo hersoowo awalan alhaya'u miftahu kulli khayr hersa ko sottirgal ko caabiyal kala ko moƴƴi kon fof ko hersa kan sottata ɗum ko honto won dalil men wonde hersa ko ɗum woni ko sottata kala moƴƴere ko saabiyal mum ngal non sottirgal kala moƴƴere dalil men ko hadis eggare Imran ibn Husayn radiyallahu anhu o wi wonde nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam alhaya'u khayrun kulluhu aw qala alhaya'u kulluhu khayr nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam hersa ko moƴƴere fof ma ɗum toode ɓe maaki wonde hersa kanka foppu makka ko moƴƴere wa huwa aslu kulli khayr wa dhahabuhu dhahabul khayr ajma'ihi moƴƴere nden foppu no ƴetta waɗa e hoyte kon hersa hersa kan woni lafini kala moƴƴere iwgol hersa e neɗɗo ko iwgol moƴƴere nden foppu e makko li annahu alhaya'u ba'ithun ala af'alil khayr wa mani'un min al-ma'asi wa yahulu bayna al-mar'i wal qaba'is wa yamna'uhu mimma yu'adu bihi wa yadham fa idha kana hadha atharuhu fala shakka annahu khuluqun mahmud la yuntiju illa khayra musidɓe julɓe tedduɓe si tawi hara woni goɗɗo jikkinori jikku hersa haray ko honɗum ɗum ɗon nafatamo haray o mooɓi dendagal ko wiyete ko moƴƴere sabu hersa kan puusay neɗɗo on duñay neɗɗo on huugol kala ko moƴƴi haɗay neɗɗo on duña mo
fottinamo e kala jeddi heebinayi neɗɗo on hakkunde neɗɗo on e fiiji kaanuɗi haɗay neɗɗo on ko tawata hara si o waɗi o felete sabu o yiɗaa feloore hersa kan haɗay neɗɗo on ko tawatara si o waɗi o ñiñete daari ko waɗuɗaa hersa kon si goɗɗo hersay o yiɗaa wowlaneede ɗum a yii ko waɗuɗaa mi cikkananoma ɗum ɗum yoni ko haytina julɗo neɗɗo hersoowo yiɗaa haalaneede ɗum o waɗataa ko tawata kan si o waɗi o felirte si tawii laatike ko ɗum ɗo woni batte hersa kan e neɗɗo hare sikke wo alaa hersa ko jiɗɗu yettiniiɗo iwataa e hersa kan si wonaa moƴƴere musidɓe julɓe tedduɗo oɗo neɗɗo huwo himmoowo waɗugol alaa e neɗɗo mo tawata hara wonki makko ki himmintaamo waɗugol ko boni neɗɗo wo neɗɗo no waɗa e makko waɗugol ko boni e waɗugol ko moƴƴi wona Allah subhanahu wa ta'ala daadiri fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah longini wonki kin o waɗe makki bonki makki e kulol makki Allah si tawi neɗɗo on ko o wani si tawi neɗɗo on no wondi e hersa si tawi neɗɗo on no wondi e hersa si o hinni waɗugol pankare yamna'uhu haya'uhu min irtikabiha hersa makko kan haɗay mo faggitagol ko boni aw ya'tabi alayhi safihun bisabbin wa shatmin fayamna'uhu haya'uhu min muqabalatihi bisayyi'at si tawi neɗɗo on ko o hersoowo si tawi ɗayɗo neɗɗo cuneejo mo annda hay e hunde si yenniimo ma hoyniimo hersa makko kan kanko haɗaymo waawugol yottagol on waɗɗo mo hersa makko kan haɗaymo yennoore yaltugol ka hunnduko makko hersa makko kan haɗaymo ɗum aw yas'aluhu sa'ilun fa yamna'uhu haya'uhu min hirmanihi si tawi neɗɗo on ko hersoowo o hersay nde goɗɗo daroto toroomo tawa imo mari o ronka mo okkude emo mari siko o hersoowo hersa makko kan haɗaymo nguddan aw yadummuhu majlisun fa yumsiku alhaya bilisanihi ani kalami muharram ma oɗo neɗɗo siko o hersoowo o jooɗike e jonde hersa makko kan haɗaymo jogitoo ɗenngal makko ngal ngay e wowlugol ko harmi kal ghibati wona ñoore wan niima wal hawdi ma la yani si tawi neɗɗo ko hersoowo si o jooɗike e jonde hersa makko kan haɗaymo ñoore hersa makko kan haɗaymo waddidiro hersa makko kan haɗaymo jumpugol e ko alaa e laawol makko sabu nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam min husni islami lmar'i tarkuhu ma la yani no jeeya e moƴƴigol ko moƴƴinta diina neɗɗo on accigol ko fewtama ko alaa e laawol makko musidɓe julɓe tedduɓe on mo tawata hara hersa no e makko hersa kan addantamo si wonaa moƴƴere wali hada kana alhaya'u hayran kulluhu bal huwa addinu kullu hersa kan ko ɗum woni moƴƴere nden bal hersa kan ko ɗum woni diina kan ko ɗum waɗi no ari e hadis mo iyad filli radiallahu anhu qala kunna inda annabiyi sallllahu alayhi wa sallam fa dhukira innahu alhaya fa qalu ya rasul allah alhaya'u min ad-din فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله لألو منزلته وجلال قدره وسمو محله ورفع شأنه وعظيم نفسه مسك جلب تدبه ñandego o wiyetede iyat o wiide jooɗi kanelaaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam janta kanelaaɗo fii hersa te kaarino hersa on seede landi nelaaɗo Allah tawi ene nelaaɗo ene hersa ko jeeyaaɗum e diina nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam bal ko ɗum kan woni diina kam sa nanii diina ko hersa sa nanii si diina no wowle anndi ko hersa si goɗɗo hersataa haray awa diina ala naamode sa bal huwa diine kullu ko diina kam fof no ƴettaa e waɗa e hersa hadis on konnguɗi ɓuyno ar e makko kono e komi ɗaɓɓiti kon
wonde e maaki hadis on ko hasanun li ghayrihi ko o moƴƴude sabu ɗuuɗugol ɗate makko ɗen ko honɗum addi tawde ndi hersa kan woni diina kan ka fof ko sabu towgol pilaati kaaɗo hersa musidɓe julɓe tedduɓe saaniyan ɗimmun ɗum jooni e ko tindini ɓural kaaɗo hersa alhaya'u imanun hersa ko limanaaɗo alhaya'u imanu hadis no egga ibnu umar radiallahu anhuma o wi wonde nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wa sallam alhaya'u wal iman urina jami'an fa ida rufiya ahaduhuma rufiya al akhar nelaaɗo maaki salawatu rabbi wa salamuhu alayhi hersa e limanaatu koko siñidira a ɓantay ɗuma tun ɗuma kadi ɓamto ko ɗum waɗi si a wi'ay men jooni e hannde gita fotti e gorko on no mari limanaaku imanu imanu makko on no mawni kono o hersata hare ay timane makko mi fotti e goɗɗo hannde imanu makko on no mawni kono o hersata hare a bonni fof siwa kadalika sa wiime hannde mi fotti e goɗɗo on no hersa kono alaa limanaaku ɗi ɗiɗi ko jogondirɗi ko hombo wowli ɗum ko as-sadiqul masduq ko gonguɗo gonginaaɗo on alladi lam yantaku anil hawa in huwa illa wahyun yuha on mo wowlaali mbeleede sifa ko mi jooɗo mi yola haa tonke kirgina jalanaa ɗum o wowlaali mbeleede o wowlataa si wonaa ko wahayna e makko ɗum ko nelaaɗo Allah on salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ɓe maaki alhaya'u wal iman ɓurina jami'an ɗiɗi ɗi siñidirama hersa kan alhaya'u wal iman maɓurunani la yaftaritani hersa e iman ko siŋodir ɗum serdata listiwa'ihima fi lhassi ala kathirin min a'mali lbirri wal khayr والزاجر عن كل شر وقبيح من الفحش والفواحش والكذب والفجور والآثام فإذا رفع أحدهما من المرء رفع منه الآخر وهذا مشكل بأزمة الحياء وعلو مكانته في الإسلام hersakan e iman koko jegondir musidɓe jilɓe tedduɓe ɗuma ɓanto ko tum ɗuma kadi ɓanto sabu hersakan e imanu hino fota e puusugol neɗɗo on e huugol golleji moƴƴi e haɗugol neɗɗo on e piiji bonti e kaanoruuji immorde e pankare e fenaande neɗɗo hersoowo yiɗaa lambitoreede fenaande nde wowdi kaa neɗɗo hersoowo yiɗaa lambiteede fenaande nde wowdi ko ɗum waɗi si goɗɗo hersay o fenata neɗɗo gomɗinɗo wonaali ko o fenoowo neɗɗo gomɗinɗo wonaali ko waɗoo koyte fujur bonki sabu himo hersa lambitoreede bonki ki o waɗi neɗɗo hersoowo waɗataa ko wondi e junoobu ko anndi ɗum ɗo ko junoobu ko ɗum waɗi nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam e hadise mo abou hurairata filli hadise on ko selluɗo ceen karama koɓɓe hoolaaɓe ɓe woni ko fillimo simi werlitii hoolaar min e karama ko filli to ɗari saare no anndaa ko on ɓe ɓe maaki nelaaɗo maaki al iman bid'un wa sittuna shu'batan e riwaya goo bid'un wa sab'un wal haya'u shu'batun min al iman nelaaɗo ɓangini sallllahu alayhi wa sallam hersa yani iman ko pekke capanɗe jeɗɗi e fawdi karama koɓɓen holle wonde koyte bid'un ko ila tati haa jeenayi ɗum wi'en pawdi capanɗe jeego e pawdi ma capanɗe jeɗɗi e pawdi iman no senditi jeɓe e nder kañum jeɗe capanɗe jeɗɗi e pawdi on ma jeego nelaaɗo toɓɓi huunde wootere e muɗum ɓe addi misal e muɗum ɓe maaki wal haya'u shu'batun min al iman hersa kan ko feccere ko jeɓal e nder jeɓe iman ɗen
no tindina e mawnugol hersa kan e nder iman on tawde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam hertini jantagol hersa kan e nder kañum hadis on li annahu yamna'u mithla al iman min irtikabi ma la yahil wa ma yu'addu min al fuhsh wal fawahish sabu tawde hersa kan haɗay neɗɗo on waɗɗitagol ko dagotaako hunde nde dagaaki hersa kan haɗay neɗɗo on waɗugol kala ko taano konta wonde ko pankare ko ɗum waɗi nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe rewi takko gorko go e ansar yankooɓe ɓen ɓe nganndi al ansar ko taakamɓe Madina wallitiiɓe ɓe nelaaɗo Allah yoftingol diina kan yo welay Allah woni e maɓɓe ɗe fof yo Allah weltano kala weltaniiɗo ɓe yo Allah fewnu kala wonɗo ɓe huɗude kala on mo tawi o foda peewal e maɓɓe yo Allah subahana taala dandu e bone makko o foda ko yoɓno ko fodde yoɓeede oɗo nelaaɗo Allah tedduɗo o rewita e oɗo musidɗo no waajo musidɗo makko fii hersa annida hersa iwɗon keddu kala terto ka hersa nelaaɗo maaki salawatu rabbi wa salamu alayhi da'ahu tertomo fa inna al hayaa min al iman hersa kanko jeyaɗo mi iman musidɓe ɗiɗo tedduɓe salisan tammum ɗum e ɓure kaɗo hersa al haya'u abuha zina hersa kam ɓuri fotude e cuɗaari kala faalaɗo heɓude cuɗaari yo cuɗor hersa inna al wajha al masnun bil haya'i kal jawhari al maknun fil wi'a no yeeso reeniraako yani yeeso reenirango hersa no waywa kañƴe maraaɗe e miran no waywa kañƴe lu'lu wonɗe e nder maayo wallah walan yatazayyana insan bi zinatin hiya abuha wala ajmal min al haya hay gooto ciɗoraani kala sonnaaje faalaaɗo heɓude saari ɗaɓɓaani ɗin yo o ciɗoro hersa hay gooto ciɗoraani cuɗaari labaani hewtitii ko wiyetee kon hersa ko ɗum waɗi nelaaɗo maaki e hadis mo Anas bun Malik illi wonde ma kana al haya'u fi shay'in illa zanahu wala kana al fuhshu fi shay'in illa sanahu nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam hersa laatataa ko hay e huunde si wonaa cuɓinaynden ɗo huunde pankare angal kulol e hersa ittetaaki hay e huunde si wonaa ɗum kaaninaynden huunde e jaanon fala yakunu alhaya'u fi shay'in min al aqwal wal af'al illa danahu wa jammalahu wa hassanahu wala yunza'u min shay'in illa sanahu wa 'abahu wa qabbahu wa jarra ilayhi al-'ayb wal quduh hersa laatataa ko hay e huunde e konnguɗi wonaa e kuuɗe si wonaa cuɗinay ɗum laɓinay ɗum fotinay ɗum hersa ittetaaki e hay huunde si wonaa ko pelletti kaaninay kan nden ɗon huunde kala ka hersa ittaa e goɗɗo anndu haray o moƴƴi ittaama e makko haray ko laɓa ittaama e makko rabi'an neyaɓon ɗum alhaya'u khuluqun yuhibbuhu llahu tabaraka wa ta'ala hersa ko jikkungu Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi hadis no edda o wiyeteeɗo Asajji ibn al-Qays yoyle Allah woni makko o wi ñandego qala linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam inna fika la khuluqayn yuhibbuhuma Allah qultu wa ma huma ya rasul Allah qala al-hilm wal haya ñandego neɗaɗo salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ɓe maakani o wiyeteeɗo Asajji ibnu Qays ibnu Abdul Qays ma Asajji Abdul Qays ɓe maakani mo e ko ayyo Asajji Abdul Qays no e maaɗa jikkuuji ɗiɗi Allah no yiɗi ɗin jikkuuji ɗiɗi sahaabajo on lambi ene ko honɗum woni ɗin jikkuuji nelaaɗo Allah nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam ko muñal sattinkinaare saanga heɗi satteende ko wiyetee alhilm
yondinaare e ko wiyetee kon hersa ndaari musidɓe julɓe tedduɗo so tawi ɗum no e ma tabintin ɗum e ma si ɗum alaa e ma eto ɗaɓɓaa ɗum heɓora ñande goo nelaaɗo Allah sallallahu alih w sallam ɓeyi goɗɗo no lootoo ka heneere wonaa e hurgo few wako yiyeten e sukaaɓe bal hay e rewɓe no yaha e campi ɓortoran ni lootoo ñalorma ɗeɗɗan yeeso yimɓe ɓen angal hersa angal kulol angal teddingol hoore mum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal nelaaɗo ɓaa ɓe yi goɗɗo no lootoo ka yaasi ɓe ƴeyta mihiraabu directement ɓe ƴeyta dangunal teele leere juma yonaani wonaa juma tan fa hamida allaha wa asna alayhi ɓe yetti allah ɓe manti allah ɓe maaki inna allaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbu alhayaa wa sitra fa ida iqtasala ahadukum falyastatir nelaaɗo ɓe ƴeyka mihira ɓe waɗi hutuba haranajuma ɓe maaki allah ko o hersoowo allah no sifore wonde ko o hersoowo hiɓen jaɓi ɗum ahlu sunna wal jamaa ɓe jaɓi sifidorgol allah ɗi o sifori ɗin hoore makko ma nelaaɗo allah on siforimo ɗum ko ɗum waɗi en janngay firen ka alqur'ana inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha firen allah hersirta tiirgol misal ko fotata e sonsoyi maako e sengo dow majji sabu ko kanko ɓuri nganndude no arabu wowlirte ko woni tun hersa allah kan e hersa men kam no seediri wona enen e allah seedirɗen noon ɓe jaɓi ɗum hiɗen gomɗini allah ko o hersoowo donc allah ko o hersoowo ko o wirniiɗo himo yiɗi heersa inna allaha hayyun sittirun yuhibbul haya ko o hersoowo ko o wirniiɗo mo yiɗi wirngal mo yiɗi sutura nelaaɗo maaki sallallahu sallam si tawi goɗɗo e mon no lootaade yo waɗa sutura yo wirno no ari e konngol goo ka nelaaɗo maaki inna allaha yuhibbul hayya al afifa al mutaaffif nelaaɗo allah sallallahu sallam ɓe maaki wonde allah no yiɗi neɗɗo hersoowo nefiniiɗo nefinotooɗo koyte nefinaare ko rentagol rento e ɗi allah harmini ɗin rento e ko yimɓe ɓen kon koyte nefinaare hamisan jaɓon ɗum alhaya'u yaquudu ila aljanna hersa kam ɗowa e goɗɗo naɓamo ka aljanna musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum faala ɗon simi landike on jooni ko addi on jento addi o laawol kisal o leer ɗon wiye ko ɗaɓɓere aljanna naa ɗo ɗaɓɓere mbuuɗu ko aljanna yo allah hokke en aljanna yo allah hissigi fof e meɗen awa hersa kam ɗowa e goɗɗo naɓamo ka aljanna sabu neɗɗaɗo maaki sallallahu alih wa sallam alhaya'u min al-iman wal-iman fi al-janna wal-bada'u min al-jafa'i wal-jafa'u fi an-nar nelaaɗo maaki salawatu rabbi wa salamuhu alayhi hersa kanko jeyaɗum e limanak imanu ko ka aljanna yaata ɗuuɗere haala pankare yaagal ko jeyaɗum e jofo yaagal jofo targete jofuɗugol tawa suɓataa ko wawla suɓataa ko huwa ko ɗum wiyete jofo terte on ko jofoojo noon nelaaɗo maaki wal jafa'u fi nnar jofo yaagal ko ka yiite yaata imana mal maana al iman fi ljanna imana huwa ahlul iman fi ljanna maana iman ko ka aljanna ko yimɓe imanu ɓen ko ka aljanna yaata maana albada fi nnar huwa ahlul bada'i fi nnar yimɓe pankare ɓen ko ka yiitede yaata yo allah subahana taala dandu en taweede e ɓen yo allah koye aljanna firdawsil aala sadisan alhayau hulqul islam hersa kanko jikkul islam hersa ko jikkul islam musidɓe julɓe tedduɓe hersa ko jikkul islam alhayau hulqul islam huwa min afdali al akhlaq wa ajalliha wa a'zamiha qadra
وأكثرها نفعا hersa ko jeyaɗum e ko ɓuri moƴƴude e jikkuuji ko ɓuri teddude e jikkuuji ko ɓuri mawnude e jikkuuji ɗin ko ɓuri ɗuɗude e nafoore nden seede muɗum nelaaɗo maaki e hadis mo Anas bun Malik firni inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al haya no woodani kala diina jikku kaaɗo diina men l'islam ko hersa e ja diina alana on mo hersa alana wa ma'anahu anna kulla dinin lahu tab'un wa sadiyya wa inna tab'a hadha ad-din al-hanif wa sadiyatahu التي بها قوامه الحياة وذلك أن حقيقة الإسلام حسن الخلق لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كوني معنا وندنا ودنا كلا دينا جيكو الإسلام كهرسا كون دينا دي فكر دين صد no mari mbaadi no mari maande ko andire awa mbaadi noone muulande kaaɗo diina l'islam ko moƴƴigol jikku ɗum noon jikku ngun ko hersa idan fal haya'u tarkul qaba'il hersa ko attigol tiiɗi kaanaruuji immorde e konnguɗe kuuɗe wa ityanul mahasin هو المبدي قلويته هرسا ولولا هذا الخلق لم يكرم ضيف كما كتابه ابن القيم زوجي دماكي ولولا الحياء سيونان هرسا لم يكرم ضيف ولم يوفى بوعد ولم تؤد أمانة ولم تقضى حاجة ولم تسرهم ولا بر والد ولا رهم صغير ولا وكل كبير ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبه ولا ستر له أورة ولم تنع من فاحشة لما كسيونان جيكو هرسا كتب جنتناك كنا كسب جيكو هرسا goɗɗo teddinirta ko ɗo mum e jano jeeya e maande wonde goɗɗo wona moƴƴuɗo jikku goɗɗo wona o hersowo waatere teddingol koɗo ko teddinteɗum e jaamo hunnata fodaari ɓe maaki wonde no jeeya wo si tawino wonano hersa fodaari hunnetanote e jaamo hunnata fodaari on e ja wona o hersowo bal waafede hunnugol fodaari ko honɗum ko jeeya ɗum e maande naafika ko won andirɗen ɗum musidɓe julɓe tedduɗe ko ɗum waɗi hiɗen jetti fodaariji heewɗi foti ko association ji foti ko e duɓe janngugol foti ko hakkunde dewle hunnen fodaariji ɗin neɗɗo si o hunnata fodaari haray wona o hersowo e nden ɗon toɓɓere ɓe naaki si tawino wonaano hersa hoolaare toɓɓetanooke hannde ko ngeɗa hoolaa jam fii hakkundeeji meeɗen e jaa ko addi yo hoolaare nden bonne hakkundeeji meeɗen tawa hannde tentinii wonɓe ɓen yaafi hiɓe hutii wonɓe ɓen gaa ha Allah tun anndi ko haa honto Allah tun anndi wonɓe ɓen e leyɗe ko ɓuri e heewde kon ɓe hoolaaki wonɓe ɓen gaa sabu ko ɗum woni haynaade sabu ko ɗum woni e huuwde sabu wonɓe ɓen ngaa ko woni huuwde e bonnugol hoolaareeji goɗɗo halfine santi o fiimane suudu goɗɗo naɓane wallahi waɗi no wadde fiimane suudu goɗɗo naɓane ɗum no waɗa wadde sabu honɗum sabu angal hersa si wonaano hersa hoolaare tokketaaki si wonaano hersa goɗɗo huntanta goɗɗo haali si wonaano hersa goɗɗo jokkataa en ɗan e daa goɗɗo immagol e haaji mu'um yaha haa tawa ma holla ma haaji makko waafeede huntugol oɗo haaji wonande joomiraaɗo haaji on tawa hiɗa waawi
ɗum ko waafeede mankugol hersa on e neɗɗo si wonaano hersa enɗan jokketaake e jaamo jokkata enɗan wonaa o hersoowo si wonaano hersa nene e baaba ɗiggantaake e jaa on mo ɗiggantaa nanantaa mawɓe mum ɓe wonaa hersoowo si wonaano hersa fayɓe ɗen yurmentaake yo Allah waɗi yurmeteeɓe fayɓe nen ɗen en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jondutu e musidɓe mum ɓe fayɓe mum ƴetta Allah jonduɓe fayɓe maɓɓe ɗen hare ɗe heɓi si wonaano hersa mawɗo teddintaake e jaa on mo teddinaani mawɗo wonaa o hersoowo so a yii goɗɗo yawtooɗo mawɓe wonaa hersoowo sabu nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wa sallam laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana jeyaaka e amen on mo teddinaani mawɓe amen ɓe no yurmee fayɓe amen ɓen si wonaano hersa gorko ɗaɓɓataano neɗɗo ɗaɓɓataano ko laba o huwa ɗum o ndaara ko acci ko kaani o acca ɗum kala waɗoowo piiji kaanaruuji wonaa o hersoo woni musidɓe julɓe tedduɓe saabiyan alhaya'u shari'atu jamil ambiyaa hersa ko sariya denndaangal annabaaɓe fiɗɗiɓe ɓen koyete kon hersa ko sariya denndaangal annabaaɓe fiɗɗiɓe ɓen hiɓen anndi ibnu maf'ul no filli hadis mo buyɗe men hunjiimo ko arba'ina nawawi nelaaɗo maaki inna mimma adraka annasu min kalami nubuwati l ula ida lam tasday fasna nasid no jeya e ko yimɓe ɓen hewtiti e konngudi annabaaku artiiɓe wi'ugol si a hersataa waɗu kala ko faalaɗaa mo hulataa hersataa haray hunde harmanaama sabu o waɗay ko o faala o kanko si a hersataa waɗu kala ko faalaɗaa fii hon ɗum tawde hersa kanko diina denndaangal annabaaɓe fikkiɓe ɓen ko ɗum denndaangal annabaaɓe ɓen ko hersooɓe bal ɗum ko maande ko ɗum sendi hakkunde ɓiɓɓe aadama ɓen e mummunteeji ɗin ibnul qayyim zawjiɓe maaki so tawi goɗɗo hersataa hare neɗɗankeyaagal ngal heddaaki e makko si wonaa teewu ngun e tawde kanko o waalataaka kula o waalataaka dingira ko ɗum ɗon sendimo e mummunteeji ɗin tawi goɗɗo hersataa hare heddaaki e makko si wonaa teewu ngun e ɓanndu ɗum ko ɗum heddi e makko ko nelaaɗo maaki ɗo wonde no jeyaa e ko yimɓe ɓe hewti e konngude annabaaku artiiɓe bi maana ɗum no timmini wonde annabaaku ngun ko bi maana hersa kam montaaka e annabaaku ngun wono sariyaaji heddiiɗi ɗin montiraa musidɓe julɓe tedduɓe on hadis ɗo no timmina en kadi wonde annal hayaa maani'um min fi'il maasi hersa kan ko haɗay ka neɗɗo on huugol jebbi si tawi goɗɗo hersay o fiimata si goɗɗo hersay o yarata si goɗɗo hersay o zinata si goɗɗo hersay o tooñata si goɗɗo hersay o janfotaako si goɗɗo hersay o firtataa fodaari si goɗɗo hersay o teddinay mawɗo si goɗɗo hersay o yurmete fayɓe ɓen si goɗɗo hersay siko sonnaajo o suuɗay anndu makko ndun ngayi e worɓe janamɓe ɓen o jillondirtaa e maɓɓe si goɗɗo hersay o teddinay moodi makko siko sonnaajo si goɗɗo hersay o teddinay ɗenngure makko nden li anna alhayaa huwa alhaa'ilu bayna aliqdami ala alma'siya wal imsaki anha wa annahu kasabt إذا حطم انهمر الماء يغرق كل شيء فالذي لا حياء له لا صد عنده فهذا لا يمنعه مانع من الإقدام على المعصية ليفعلها ولا يرى بها بأسا hersa ko ɗum heeɗinta hakkunde neɗɗo on e yahugol e jebbi hersa kam ko ɗum heeɗinta neɗɗo on e huugol jebbi ɗin no waɗi hersa kam no wayi wa baara ko ndiyam ɗam baarira ɓe nganndi so ɓe waɗi jooni baara fii kuuran ma waɗugol ndiyam pompi konko ɓe baarata ndiyam ɗam ɗon hersa kam ko noon wayi ko ɗum heeɗinta neɗɗo on e kala ko boni ngon heedo iway ɗon tun kala ko woni sengoli kon foppon ɗum
moƴƴina foppu yoolo si tawi hara goɗɗo waasama hersa si goɗɗo waasama hersa hara jikku laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal ko ɗum waɗi si tawi goɗɗo woni a yii sonnaajo hersowo a taway o suuɗay kiɗaari makko ndin o suuɗay ngari makko kin o suuɗay yen anndu noon wonde kadi piiji ɗi fof so yahii jooni kamarte wona menen wonɓe lagi eɗen ɗo si men yahii kamarte jooni madina men tawi coñcino wankina ko ɗi laba o ko ɗi laba si tawi ɗi wankinaaka leydi hiɗi hibba are suɓo ɗon goɗɗi goo no waɗa ka pake no waɗa e liitir no mara pellet haray ko yahuɗo on ɗon ko fiɓata wonde ko waɗa e pak poore waɗa e liitir no mara ka nder fiɗ ko ɗon ɓuri marde valeur mbi ko liɗaka leydi on suɓede awa ko wondi e valeur kon fof marete nde tawno kañƴe e kaalise ko marɗum valeur haa hannde goɗɗe mon tawi kañƴi no saada wono cembu saadirte ma wono ñamaku ma takku saadirte ko yengena on tawi ɗum hannde sabu honɗum no mari valeur awa kala ورب ذبيحة ما حال بيني وبين كركوبها إلا الحياة فكان هو الدواء لها ولكن إذا piiji bonɗi ɗimi fokkirata waɗude ɗi wonki antin puusatala waɗugol kono heedi naallan hakkude an ɓukkagol on ɗon bono si wona kaaɗo hersa laatii lekkitin ko hersa kan fa kana huwa dawa'u laha walakin ida dahaba alhayau fala dawa si tawi hersa hay e neɗɗo haray lekki ala walillahi darru lqa'il yimowo kadi wi'i ida lam tahsa a'jibaka allayali ولم تستطع فافعل ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يئس المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء يما ومي wonde si tawi a hula battane ñalaade arayde si tawi a herfata waɗu kala ko faalaɗa o wi wallahi ala e gurdam neɗɗo on moƴƴere ala e gurdam neɗɗo on ala e aduna on moƴƴere si tawi hara hersa kan yahi neɗɗo on no wuura fodde himo hersa wona wonir noon lekkun gosorkun hikun hecciɗi fodde koɓolal ngal no ɗon gosordu ngu gosorɗa ɗum ƴeew sooda naɓal ngal fodde a hoɓaayi wallinɗa ɗon himi hecciɗi ko hoɓuɗa ɗum an e hecci ɗon ko ɗon seedu ɗon eja noon yimɓe ɓe wa hakada nnas yaisuna fi hayati wa saadatin ma dama fihim hulqul hayat fa ida fakaduhu فقد هلكوا فليس فيهم ولا في حياتهم خير فلا حياة بلا حياة إذا كوني يندبين هيدي ووري إمالوري هيدي ووري غوردان يلدان فضل هرفنا نبدي إماقين نجيكو هرفنا إماقين سيتاوي هرفك يهي إماقين هاري حالتك هرفا علائه ala e neɗɗo hare ko halkiɗo hare moƴƴere ala e gurdam makko ɗam musidɓe gilɓe tedduɓe haray ko honno ɓaawde annduɗen ɗeeɗo toɓɓe jeetatiije ɗe annduɗen ɗo e ko hinaa ɗeeɗo ko kanko men on no raɓɓiɗen waawata sifagol ɓural ko wiyetee kon hersa ɓural mum ngal fof ko honno neɗɗo on laatorta ko e hersoowo annden wonde musidɓe gilɓe tedduɓe hersa kan no mari geɗe tati hertugol Allah subhanahu wa ta'ala hertugol Allah
ko honno laatorta nelaaɗo maaki istahayu min allah haqqal hayaa herse allah no foddira e hersede noon ɓe wi enen nelaaɗo ko nono hersirta allah nelaaɗo maaki sallallahu sallam tahfadu ras wa ma wa'a wal batnu wa ma hawa koyo neɗɗo on reeru hoore men e kala koni ka hoore felade ni comme ɗum faanda ɗum si tawi neɗɗo on hersay o hippay gite ɗen wonaa ko woni o ndaarata wonaa ko woni o jentato wonaa ko woni o wowlata si neɗɗo on hersay yo reedu ɗum kadi maru ko woni kon e mayni neɗɗo o reene o suɓay ko o ñaama siko o hersoowo o suɓay o reena ɓanndu makko ndu o reena farji makko on nelaaɗo maaki e annditugol mayde neɗɗo on siko hersoowo o anndite woni koni o ñannde go'o o daroto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala hara o yooɓaaki hay yahuude hara hay jaaramura mum alaa e makko won nelaaɗo maaki noon sallallahu alih wa sallam yimɓe ɓen ɗimmintinte ñannde darngal hara ko sunnina foppuno arti hara koyɗe ɗen no laaɓi paɗal ala hay pettuwal jaaramorawol gooto wat hippaaji ko hune kono jibinira noon ko noon imminirte won Allah subhanahu wa ta'ala noon kama bada'akum ta'uddun wona Allah fuɗɗori on noon ko nurtortono ñande darngal ɓaanelaaɗo maaki ɗum wonde yimɓe ɓen ko ni immitorto ñande darngal nena Aisha maaki radiyallahu anha ya rasulallah arrijalu wannisa'u jami'a yandur ba'duhum ila ba'd enelaaɗo worɓe ɓen e rewɓe ɓen e foppuɓe immoto yoga e maɓɓe no ndaara yoga nelaaɗo hara ko noon ɓen immoto ñande darngal nelaaɗo maaki sallallahu alih wa sallam ya Aisha al amru ahammu min an yandura ba'duhum ila ba'd ko woni kon ka darde soñja e tampere e ittende e ande e probléme ko woni kon ton ko ɗum ɓuri himmude ɗinde goɗɗo ndaara tan goɗɗo wayi allahu akbar yo Allah hisingin si tawi neɗɗo woni ko hersoowo o suɓay ko o huuwa o suɓa ko acca yani o suɓa ko o huuwa o suɓay ko o huuwa o accay ɗi Allah subhanahu wa ta'ala yiɗaaɗi musidɓe julɓe tedduɓe jeɓal ɗimmal ngal e noone herta kan ko hersugol jiyaaɓe Allah ɓen hersugol jiyaaɓe Allah ɓen si a woni hersoowo a hersay a accay kala ko annduɗaa si a waɗi a felete sa yii hannde hoolaare alaa totteede mawɓe alaa teddineede seedi mawɓe alaa teddineede a yiyay hannde gori ɗiɗi tedduɗi no fotta gori ɗiɗi tedduɗi musiddaaji ɗiɗi tedduɗi fotta e misiide ɓe jooɗo taw ɓeeno ɗii ka diina e ka dawla fof jooɗo huma dewgal hakkunde resindinɗe ɗiɗo yiya anngal hersa ko woni e jimɓe ɓen ɓe saboota ɗum ɓe liɓa bote ɗum no so tawi wonaa ɓe mawɓe makko baaɓe tedduɓe jooɗi haqqe ɗum humi ngal ɗo dewgal hakkunde ɓeeɗo ɗiɗo ɗum ko anngal hersa noon si tawi goɗɗo woni ko hersoowo o teddinay ko Allah subhanahu wa ta'ala teddini fii muɗum o yawitataa ko huunde nde Allah subhanahu wa ta'ala mawni o yawataa ko ɓeeɗo mawɓe o yawataako musidɓe julɓe tedduɓe sonnaaɓe fiɗɗi moƴƴuɓe ɓen laatina ko ɓe hersooɓe ko ɗum waɗi ñannde goo nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe waajino fii daasugol coñci ɗin wono anndirɗen noon neɗɗo gorko kan ko woni kon senngolel kolɗile makko ɗen ka coñci ko ka yiiteyaa to nelaaɗo maakinno ma asfala al ka'bayni min al izar fa fi nnar ko woni kon ka senngolel kolɓule ko ka yiiteyaa on so e sonnaɓɓe lanndi e nelaaɗo ene noon mene rewɓe ɓen noon nelaaɗo maaki yo e pooɗu sogonan
yoɓe pooɗu sogonal kamɓe ne salama ɓe maaki e jakani sogonal awa on say teppe maɓɓe ɗen yaltite on say teppe maɓɓe ɗen yaltitay paanelaaɗo maaki ɗo yurkiino sibuɗan ko cuɓal tawmelaaɗo maaki pooɗu kamɓe cuɓal sonnaaji on maaki awa ɗon awa haray cenci maɓɓe ɗen yaltitay idan kanka sifo aqdamu hunna koyɗe maɓɓe ɗen suuditoto nelaaɗo maaki awa fa yurhinahu dira'an la yazidna alayhi yoɓe daasu awa sogonal woto ɓeyde e hoore mum ndaari sonnaaji on fa ya subhanallah ndaari sonnaaji on ko haa honto o hinni enen noon hannde ɗum ko contraire jilbabu e poème moro jilbabu e kiloto no fota no yurmi haa feƴƴiti si a ndaari bindi ɗin a ɗaɓɓita julɓe ɓen contre woni yo Allah woni balla men almuhim musidɓe julɓe tedduɓe sonnaaji si o hersay o suuɗay ɓanndu makko ndun o kettay cenci timmuɗi simo wondi e hersa ndaaru oɗo sonnaajo ɓaleejo africaine jo e gurdal nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no Ata ibn Abi Rabah tillori noon hadis e gari ibn Abbas hakkunde makko o wii ibn Abbas noddunimo ñande goo wii hee ko an ato ariiɗo mi hollama goɗɗo sonnaajo jeyaaɗo yimɓe aljanna ɓe sonnaajo jeyaaɗo yimɓe aljanna ɓen arii mi hollama ato ari ibn Abbas ayi o sonnaajo ɓaleejo ɗaa on ko jeyaaɗo yimɓe aljanna fii hon ɗum on arno o tawi nelaaɗo ñande goo o wii nelaaɗo miɗa faɗɗee si mi faɗɗaama tonki an min iwaye an mi suddito buse an ɗen yaltita toronoɗan Allah hara mi faɗɗetaake on tawi nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam siida faala in si'iti sabarti walakil janna wa in si'iti da'awtullaha an yu'afiyaki siida faala muñño ko aljanna wodanma siida faala mi torantoma Allah o sellinama sonnaajo on asbiru mummeto awa ko woni tum inni atakassaf tonki an ɗin no iwa an fadu'ullaha li Allah atakassaf toronoɗan Allah hara tonki an ɗin a wiyata e an ndaari musidɓe julɓe tedde ɓe oɗo si goɗɗo yani mo anndi ko feƴƴata o annda konde tawno o yeetama ɗum o wakkili yo o faɗɗe o wakkilike ɗum ɗon kono yo ko awra makko on feɗɗi mana ko cuɗaari makko ndin iwata kon e makko yo ɗum ɗon yo ittani ɗum ɗon nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam toranimo Allah yo Allah ittu ko o woni yande ko bimana yo ittu ko woni sudditade kon ko ciwɗare makko bimana ko ɓandu makko mi feñata kon ɗum ɗon iri haray ko ɗum waɗi ibnu Abbas wi oɗo ko jeyaɗo yimɓe aljanna yo Allah waɗi en fof yahoɓe aljanna musidɓe julɓe tedduɓe fiisi en haali fi herta ɗo ɗum tindina yo neɗɗo on akki dendangal tiiɗiɗi o yamiraɗi waɗugol fiihimo herta sabu hersaaji goo no woodi ko ñiñaaɗum no jeyaa e ɗin hersaaji ñiñaaɗi tarkul amre bil ma'ruf wan nahyi anil munkar no aña ɗi maana no ñiña wonaa ko manta hersa haɗay ka goɗɗo yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni ko ɗum waɗi ari e konngol kanelaaɗo maaki la yamna anna ahadakum hay'atu nnaasi an yatakallama bi haqqin ida ra'ahu aw sahidahu aw sami'ahu wota hay gooto e mooɗon kulol yimɓe hersa yimɓe ɓen ta haɗi gooto e mon wowlugol goonga so yiima o nani goonga kam ta gooto ɗum misal jooni goɗɗo yiya mawɗo makko no ñaamira nano o hersa haɗugol mo ɗum ɗum ɗo wonaa hersa ɗaɓɗaa kan ni hersa kan wota goɗɗo haɗuma wota haɗe yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni
wata hersa kan hade ɗum wa kadhalika no jeeya e hersaji ñiñaɗi ɗi mudarafatul ithmi istihya'an min annas faggitagol junubu tamu hersa yimɓe ɗen ka an tamudda imra'atun ajnabiyatun yadaha ila rajulin fa yusafihaha wa yad'umu annahu istahaya min laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal wonde debbo janano fontanta gorko ayɗen anndi faatundeji ɗin ko woni kam worɓe ɓen aray ɓe salmina rewɓe rewɓen aray salmina worɓe ɗen wonde debbo fontanta gorko janano junngo makko ngon gorko on fonta junngo ngon ɓe salmotira o inna o ko hersa mi hulta mi hersinmo taw hersa ko hersa kan hersa ɗon ko ñiñaaki na hersa yettini ka jarnaaka noon fes sabu nelaaɗo ma kila an yito an fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu allahu akbar nelaaɗo maaki ko nde goɗɗe mon ƴettete loyinde coñcenje tufa hoore makko nde wurtira to hara ko coñcenje njamdi tufa hoore makko nden haa wurta ko ɗum ɓuri mo moƴƴandi o foffagol sonnaaji mo daganaaki mo hara ɓe annda o hadisi ɗo ete haa ɗum naata ka noppi maɓɓe sabu welaye Allah yimɓe ɓe weltinirtaake ko mettata Allah kon nene Aisha radiyallahu anha ɓe fili hadis wonde nelaaɗo maaki nanil kama farida Allahi bi sahati nnasi radiyallahu anhu wa arda nnasa anhu ومن التم فريض الله بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أني مسلم جلد تدنا يا الله يرمي إنفو إمادا نلا ما تكلا نقوده ولا ي الله إكو تكين كين دبنكم وويل إني الله ويل سانتمو حاجة ده يم تكين دمو وويل سانتم كده مكو إنك دبسا نومو kala on non etiiɗo o ɗaɓɓi welaye yimɓe ɓen eko tikkinta Allah kon Allah tikkanaymo o tikkina kadi yimɓe ɓen e hoore makko Allah subhanahu wa ta'ala yoɓaymo contraire eko o faalanoo kon yo Allah subhanahu wa ta'ala dande en jade ɓoreede ɗum no jeeya eko hersaaki ni haqqin tarku talabil ilm accugol ɗaɓɓugol gandal ɗi groupe aji buyi e ɗi groupe aji ɗi wonde nge janngude buyi ko salato dartugol ka groupe aji ko kuulol heeta ko men woni sayidaaɓe ko men woni nuude kaari Allah dande men janngugol ɗo ɓe annda min annda ɗum no majjine buyi hannde donc accugol ɗaɓɓere gandal fii kulol herta yani fii herta kan herta ɗon ko ñiñaaka tarku talbil ilmi ko ɗum waɗi mujahidu ɓe maaki wonde no woodi yimɓe ɓe janngata haa ɓe maaya la yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbirin andinataa ko gandal neɗɗo mawnintiniiɗo min wayo an ɗon jannataala goreejo ɗiɗɗaan on janngataa haa o maaya neɗɗo hertoowo menen ka Allah dandu ɓe anndude ko hurufaaji ɗe min janngata haa jooni hurufaaji ɗe menen meɗen ka hurufaaji meɗen ka kawri nuraniya ma meɗen janngude malle mo gira aaba tata am ɗum hertinaaki musidɓe julɓe ɗum hertinaaki ko ɗum waɗi laati sahabiyat radiallahu anhunna lam yamna'uhunna alhaya'u min talabi al-ilmi shar'i sonnaaɓe fettiɓe moƴƴiɓe ɓen fiihi ɓe herta kamɓe e hersugol maɓɓe ɗum haɗaali ɓe ɗaɓɓugol ganda ko ɗum waɗi nene Aisha ɓe maaki ni'man nisa'u nisa'ul ansar moƴƴi sonnaaɓe ansariyankoɓɓen lam yakun yamna'uhunna alhaya'u an yatafaqqahna fi ddin wallahi haɗaani ɓe herta maɓɓe kan haɗaani ɓe faaminagol ka diina awa onon kadi watteyɗo sonnaaɓe julɓe iɗon jarnaa wakkilaare mon nde min mine jeeya e humpitiide iɗon jarnaa kono goyde ɗon ko ɓeyde kadi kono mi torki on wakkilaare mon nde no woniri ɗon e ɗe duɗe
e ɗi groupeaji e ɗeedude e wakkilaare mum financugol ƴewde association ji mooɗon yo wakkilaare mon nde wonirni kadi hakkunde mon e moodiɓɓe mon ɓe nani min ɓuttina yo ɓuttu machallah ustadi en haray ɗo ka tigi tigi on jarama kono hellaɗa kadi min ɓuttina simi landi ke joni ustad abdallah e yetto seedi tan dona min ɓuttina de awyo toon kadi yo ɓalmu kadi toon ko won ɗon andinade kon gollitire ka suudu yo Allah woni ballo meɗen yo Allah ɓurtinen e galleji men ɗi sonnaɓe feƴƴi mottuɓe hersa kan haɗama ɓe faaminagol diina maɓɓe kan ko ɗum waɗi sonnajo arnon o taynelaɗo wi he inna allaha la yastahi min alhaq Allah hersata ɗangingol gonga fa hal ala almar'ati alghuslu in hiya ihtamalat intalamat quoi enenelaɗo Allah hersata ɗangingol gonga hino fawi sonnajo lootagol si o hoyitike nelaɗo naaki hiit si tawi hara woni o yii ndiyam aɗa muhimmu komi faala yiɗe musidɓe julɓe tedduɓe wonaayo hersa kan haɗu goɗɗo andinagol gandal ngal wonaayo hersa kan haɗu goɗɗo landagol ko annda kon farilla majjire ko landagol musidɓe julɓe tedduɓe on yaafoto ɓeere on yahi haa muutike ko hon ɗum addi muutargol ni nder on ko sabu miɗa anndi lande ala ko honɗum hatta lande ala ko tawde wonɗo wolde on ɗo ko beri komi anndi kon fof mi wowdi mi honki tata honkum fof makko hay hunde heddaki nafa question o nani karama koɓe men ɓe naata yontere hannde oustas abdallah winde lande ɗen fof kala marɗo landa yona ɓe gatiriwi mo maron ɗon haa docteur mouhammadou wuri bari hafilahullah ɓe seeno ɓe jaabano e lande ɗe min mi newnanaaka hay landeɗe sakko mi jaabo ana talibum min tullabil ilmi min komi ɗaɓɓoo gandal mahagol e hoore ɗum ɗon si tawi hara woni goɗɗo nani ga ko hawrondiri e tawaaga haray wallahi ko Allah fodde jarnireede ɗum wonaa min kan hay hunde mi alaa jeɓal e multi wonaa rewu e am hetti ko haala on hare mi gollitiraa amma noon si tawi faldere waɗii derga haray ko sabu raɓɓuɗigol gandal ngal e sabu raɓɓuɗigol faamu on e ko immore seytan la yadillu rabbi wala yansa joni am majjata kanko fayata o yedditata haray on fof e mon on jarnama kala ka wonɗon e hoore windere nden on du'anama on weltanama e kala wonɓe wakkilade fi tambitagol oɗo radio lawol fisal e dendagal radio ji l'islam ɗi fof e kala kaɓe woni e kala wonɓe wakkilade kadi datto darono itta jawle muɗum fiina o kinni mo faalaten woɓɓe laggine ɗo no laatora hare on fof e mon hiɗon du'ana hiɗon weltana hiɗon tora yo on waɗiron kadi fii Allah waɗiron fii Allah ndaare musidɓe julɓe tedduɓe hande kala e meɗen no suni fii o musidɗo meɗen waraɗo ka meɗen lagine tawi ko yiwɗo haa tawdi wonaa ɗaɓɓere huntere bireedi addimo ɗo wonaa ɗaɓɓere kamte naɓimo kankan wonaa ɗaɓɓere pute naɓimo fuuta wonaa ɗaɓɓere liƴƴi addimo Konakiri naa hunde ɗum mankiri mo ko addimo e ndiɗo leydi ko wallitagol en kala nanɗo kiimum hino sunii hino maafi hino du'anoomo wallahi buy e meɗen nande inde makko o ko o maayi kaa buy ko o maayi ɗo nani inde makko hay inde makko anndaano hari fii hon ɗum fof no du'anaade o ko ɓaatum ko waraama ko ɓaatum ko sawdi en jollaa wallahi ko nafoore nde o waɗa l'islamu nden ko duɓe ɗe o waɗi ko kolonjiɗe ɓe afi ko juulirɗe ɗe ɓe darni ko waajuuji ɗi ɓe waɗi séminaire makko on no feƴƴiɗe balɗe ɗo lambañi ɗo musidɓe julɓe tedduɓe e
ƴettoɗen enen kadi wota en waɗir fiyo wowle ñamde en woodaka kono ƴettoɗen waɗiren fiyo Allah subhanahu wa ta'ala andan en yo Allah andan en ko wonde no wadde kon yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin haajuji men ɗi yo Allah fitten haskaji men ɗi on fof e moɗon jentiɓe radio laawol kisal ɗoni e jentoytoɓe Allah hino andi fof e moɗon ko faalan e moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala hokku on Allah hino andi bone ko hulɗum Allah subhanahu wa ta'ala dandu on yo Allah waɗa barke fi meɗen waɗa barke e ɓengureji men ɗin yo Allah waɗa jiggol e yurmede hakkudeji meɗen e resudiraɓe men ten yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴini haajuji men ɗi immaniɗen fi muɗum ɗi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en mbi leydi ka meɗen laƴinen mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala ittika bargal makko ko kanko woni ko moƴƴinno makkatul mukarram o itti meere ɗon o addi goonga qul jaa al haqqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan enen kadi meere ka meɗen waddana en goonga innahu ala dhalika qadir wallahi Allah ino waawi wadde Allah waɗan en ɗum ko moƴƴinta kon ka leydi laƴine ɗin kala junngo wonɗo woni Allah subhanahu wa ta'ala artu en yo Allah addan en yo Allah subhanahu ittan en soñja ko woni kon ka meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala huttinan en e toriɓe en du'a en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkorɓe ko ɓe faala e moƴƴi ɗanɗa ko huli en torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɓe fayɓe mum jetta yo Allah subhanahu wa ta'ala jonnituɓe yo Allah hoynu ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe wawa jontude faye maɓɓe ɓen iɗen tori Allah subhanahu sino ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗi montuɓe makka labdorjaji haray ko ɗon mudarade haray mi jonniti Ustad Abdallah micro assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ustad o weltanama foto yo Allah lon ɗo waɗa on joddi muɗum ndin ko mandake mo moƴƴe yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. yo Allah lon ɗon ɓeydu gandal ngal o reena en o reenide en e karamokoɓe meɗen ɓen fou o waɗa barke ɓe gureji ɗin haray heɗitiɓe ɓen kadi fo yo Allah lon ɗo waɗan ɓe yimɓe ɓe tawata Allah subhanahu wa ta'ala no manti fi muɗum ko deftere makko o winanayɓe konngol ɓe ƴetta ko ɓuri ko moƴƴude e konngol ngol ɓe gollitira hara o waɗare yimɓe ɓe o kambani ɓen o wi wa iza tutla alayhim ayatuna qala asatirul awwalin hara o waɗare e yimɓe ɓe tawata si janngama e dow maɓɓe konnguɗi Allah ɗin ɓe wiye ɗum ɗo koye konnguɗi aramɓe e nam haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ɗi muhadaraji konɗen heɗade ɗi tawata ɗi wawa en nafude hara naaɗi wonana en wono piiji ɗi tawata hara ko jentagol tun si jentike wona hendu hara yaltay ala nafude hay hunde haray musidɓe anditen Allah subhanahu wa ta'ala o weeɓina haray e mara hay hunde ko wawete wi'ede yeeso makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo haɗi min on ɗo mi wawa andude fi diina an kam ma ko ɗum ɗo haɗi mi wawa faamude fi no mi jangira haray ɗum ɗo fof Allah weetinani en hannde se annditi mawɓe meɗen ko on no wonirno aranum hay si goɗɗo maayi no wawi wonde duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ara humpitaka enen ɗo noon ko waɗi o ɗo yo waɗu hara fof anndi adna Allah on fof jogondira e muɗum hewre e nde wootere e saayi gooto ɗum ɗo ko tawde Allah subhanahu wa ta'ala on kanko o faalaka yo gooto e meɗen yo e lette makko ɗe lette Allah ɗen ɗe fof majje ɗe satti yo Allah holan ɗon dandu en yo Allah holan dokkore nemaji makko ɗin waɗa barke meɗen waɗa barke nde nokkure ɗo ɓe sincam ɓe nde nokkure yo Allah holan ɗo waɗu barke e ɓe ngureji maɓɓe ɗin yo Allah waɗan ɓe joddi muɗum ɗin aljanna waɗa barke meɗen en fof haray meɗen weltani jama on ɗen torondiri ɓeydugol wakkilagol wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Haray no ustaz en holliri ɗo ni haray lande ɗen hande ala inchallahu kala marɓe ko landoto haray ko docteur ni gaɗen e juma arowo inchallahu haray lande ɗen nde ñande en prépare to haray tangon en daara si en waway hay si tawi juutare kono hara ko lande tu watte haray kala marɗo ko landoto no wawi addude ko privé an haray miɗo andintina numéro an on ko 0033 758 54 43 47 haray maɗum o naɓa ko privé hajja ñippi inchallahu haray wawa hewtude docteur inchallah haray miɗen weltani on miɗo wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal